Ndizi TV Ubwansu Gusii. Kegema umwancho mulebeta seni kia Ndizi TV ni wacharagire Chinsa Isato chia bono marababa sinero biro boikiano gokoletera mangana maya nabereka gwateka korwa chingongo chonsi inye chense asense mochi che mitandao asense moya Facebook na bokonda gutobwatia gwetera Ndizi TV News Digital na boga asense mere YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website na bogotonya gwetera www.ndizitv.net ireterane Fridah Kerubo na Chinsa mochi bioro kali ni otokubata ne Joshua Auta ryoko ene kebna chibicha ne ryogire gwikira sole asenchira ya bene ni gakoro kwa Petronira omukira umwancho muri iri atetra nyara mangana maya asenchira yoko ya chuta the proud enjira ba go kirino empara go kabanyene ba tenga matemtaringa makongu taringa maororo igongo etabali abana abantu bwate hopes ngamba kole buya barangira ujisukuru cyo secondary chingia egera banyara ba gweta matembe bekonye gochia se obogimo bwabo amatemo ya Kisii na boigo KCP goika omoelio litkolia lero kuanzia next week ufae uniform ya kuonesha sako yako ni gani na bachi yako. Musako utaanza kutoka national, mambo ya magari, mambo ya state. Abakore mirimo ansigita sini yechigali ni omuchobo songo okoboli gokobeka chi uniform bunenchereye moyoko eneke obokoleli obya. Balibonsi babwata mangana yo mpango unabona bakole into tukuruka fundraising. Wasibakobeka chi connection kitatakiria sa maji. Batiki kiagarambara bwatwe ubatikana machiko ya maji. Igekule tindi korogwa asa bagendete koiba machi ngambe bakoimukirwa igetambukiro kebwenerete. Ayo amona yanda mange umwanchi mulengo kwaligani bene elinde ngomanye asenchira iyo bwagali Amayia yebire bigani otokoya chaka korwase county ya Kisii asengo kumenya bina niga bana bodaboda korwase county eyo babere babwesoke bene na boigo koli eira yego chikoenekia omulembe chinga kichonsi anemono chinga kicho bokoreli bwabo aya magega ya bisichabo gosie kwa emyomochi obosongo asekelika gotebekana bina nigo babete bakoleta chili factor echicha bwate chinamba chiakera omwana bodaboda asiane kirigubuna nigo yabetege guturubania omulembe muri kito Mildred Mumanyi na roboti rwasenchira iyo bwagale ensemo ya wana bodaboda imeyomocho busongo bakoragwa n'abarayi ba bodaboda nigo bono bayenekirie gocha kubeka omulembe imeye county ya Kisii maiga yogotwara egikaro korwa asensemo ya serikali anene mono ase sector y'obulendi na yaniga gocha maiga yechia bisi chabo gusiekwa asekelia buna nigo chire echo busalia. Tumekuwa na mkutano pale na county commander, tumekuwa na OCS na pia tulikuwa na DCI na OCPD. We want to urge our riders that we are in discussion and in discussion we are very optimistic that we are going to find a long-lasting solution to this sector. All we are asking ni wale riders wenzetu waweze kukua na utulivu vile ambavyo wameonyesha. Our county imekuwa very peaceful and that is what we are working as leadership. Kuna ule mswada ambao unafaa kupelekwa pale kwa Senate na hiyo ambayo inaitwa Public Transport Bill ambayo inaguza wana bodaboda. Ningefurahia sana kama sisi tungekuwa tunaongelea hilo jambo
kuliko tuna focus kwa propaganda ambayo haina msingi. Nigo baenekia buna baroboti babwati muchando onde bwensi ase abana bodaboda bande nase batebiri buna okolenta kwabo chi reflector chinya echo chibwate chinamba chioko bamanya tichiri chiege siasa. Sisi hatuna uhasama wowote na uongozi wa sub counties. Hii reflector tulileta haina uhusiano wowote na wakisiasa. Hii ni njia moja sisi tulijipanga kama municipality tukue kielelezo kama nyinyi wengine wa sub counties, na nyinyi mtafute mpango maalum ambao mtajipanga na tutawatambua kulingana na venye mipango yenu iko. Uongozi wa sub county na uongozi wa municipality tushirikiane kwa pamoja. Hizi reflectors ambazo naona tumevaa hapa, hizi ni za chairman. Na hapa nyuma iko na namba. Hiyo namba haikuwa ya kusema ati watu wenye hawana namba wasikuje municipality. Tunataka hata hizo sub counties zingine ziige huo mfano, so that we improve on security issue na to improve vile sekta inaweza kuendelezwa kwenda mbele. Hakuna vile tunaweza kukaa sisi kama viongozi tuanze kufikiria ati tunataka kuweka situation ya kuleta maandamano. Sisi ni wazazi na sisi tunaelewa na hatutaki fujo yoyote within town. Ase chinga kiecho nigo basabire abarayikoba abatoereru na koba amaskani buna abana bodaboda ase babaenekiri buna mwana bodaboda onde bwensi tayo ule muibi. Ni jambo la kusikitisha kwamba wanasema ati hii kundi ya bodaboda ni kundi ambayo ni ya gangs. It is very unfortunate because hata kama president mwenyewe alirecognize ati kuna leadership pale Kisii County akaleta pesa zake zikawekwa kwa sako, how again do we turn out to be thugs? It defeats logic. I only want to urge our riders, tafadhali muache kusikiliza propaganda huko nje. Stick to the reality and stick to facts. Tungekubali kama kuna makosa tutarekebisha, lakini tunaomba tuendelee kukua na utulivu, tuweze kuzingatia sheria za barabara. Kulipotalia egetaseni kia Ndizi TV, Elietaliane Mildred Momanye. Amatemwa y'ekirasi kya gatano na limo na bego gatano na gatatu niga bakagwika omwelio lituko lya lero. Osangana babwatani kurwa ase skuru ya Alimu Academy nigo bairira ogosemera kwabo asogochia ogokoria buya. Kulendo mo director we skuru yo Alice Mokeira niga bolia abaiboli kwaneke unangulinda bale abana babo anemono chinga kiechiga cherusa muri kito Joma Angi na robotoria senchira yobwagale. Nigorero umuruberio oisano na Isato inye asomuno bw'ekenyamuriro 844 system oikira omwerio asaborukyo bakirasi isano na Isato batabukia matemwa a KCPE na kwalibaga ase umuruberio OCBC ase ntunda yakebere yaborokygwa batabukia amatemwa grade isano nemo kipsea mwaka uyu urenge bwo omwerio abana barokora matemwa a 844 system of which bakorire buya egatia borko twasanga nabwo mbate abambale no gosemelia mbachi gokora buya ase amatemu ayo. Exam was quite well. We are expecting much for about 2500 and I believe that that's possible with God. My dream school is Kisii Girls. The exam was really well. People are excited. I have no doubt that they are going to pass. All the years we have spent in these schools, we have been treated very well. And let this school continue passing. And my expectation is that we all get 1,100 marks and the class it may they go to good schools. Ensemo ya boroketo batugusanga nabo mbate abamatemu ayumbu ya arenge nemeroberi yonsimbe yaikiranibwa Charles Chweya no mukonyi wo morokia omonene asisukuru ya Alimu Academy. Proud. Enjira bago kiri no embara bwo kabanyene bagotenga matemu talinga makongu talinga maororo igongo etabali abana abantu bwate hopes ngamba kole buya barangiri ujisukuru chisa kondali chingia egera banyala bagwita matemu bekonye gochia se obogima bwabo. Umudirector w'eskuru ya Alimu Academy Alice Mokeira nate abagwetera somo kebwa abana n'abalimu mbali no gosemelia mbachi gokora buya.
ensembe yayalenga conducive balendi rubuya bali kira matemo abamuna balimu babere bakuba prepare abana aba they are going to pass abana bango etabale nole mini bono ejenere guchikotangana abana bana baraikie mini nyole ya 390 nasegeta abaiboli kulenda abana babo buya anene mono chinga kecherusa na abana gotwara chimbwa chingeya na koigwera abaiboli tafadhali mulenda abana muligereria abana bamienendo yao nande monara style eri mwanje tugutuba abana guja sabairi utamaitio mwana unge ntukiakare gokora bane enko batebia baendenka baberenka buya baigwigenta abaiboli bako batebi bakopareti na abaiboli babwatisia abaiboli nyore gachirienke egere tuganya matemo itasoke buya bachoini chiskuru buya next year. Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Abakori emirimo asegeta seni yechigali meumo chobosongo niko babere bakoboriwa kweneke mnago chaka weekende ngobe kabarechi uniform asekirenga gyo kwenekya obokoreri uborobia osangana babwatani korwa asekyombe gya matatu organization niko baenekya gutinya obokoreri asechinsemecho asikolende bamucha egekora gyokoreta abanyanyimbo ba Jesu meumo chobosongo asibaenekya bno niko obokoreri bwabo bwabere bokwiranansi Moriketo Brighton Makoli na Mange abateneri bestage yechigali asomoji obosongo nigo bono banyarire bakwera buna nigo babekire mirobelio ya bene rero kino bosera bwestage inkorekana bole bakurawa na James Okali oyoro Kerubo nigo bateruna nigo bono babekire mirobelio ya bene kwenekune stage eyo chikona marawango bwatigwale watu wa matatu tumechipanga. Kwanza nashukuru managers wote wa SACCOS. Vile tulikutana, hii stage tunataka iende mbele. Tuwe na mpangilio ambao security wako, kila mtu anajua kitu anataka kufanya. Rabiri, kama wewe ni hawkers, kama wewe ni mtu wa pikipiki, kama wewe ni mtu wa baisikeli, chunga kazi yako kwa baisikeli, kwa pikipiki. Sababu kuna watu wanaingia kama cartels. Igoro yogo chandwa kwa bana karababungiri chiskura karabagweta stage hiyo ayanaro babwate. Shule zinafungwa, tuko na all day. Watoto wetu wanakuja wanafunga shule. Harassment. So kama wewe ufanyi kazi kwa magari, tafadhali chunga kazi yako. Tunataka watoto wetu waangaliwe mzuri, waende nyumbani mzuri, tukae na amani kwa hii town. Bono niko baba bolire bali bonsi bakore meremo stage yukwana kibuna kuanzia next week ufae uniform ya kuonesha sako yako ni gani na bachi yako. Musako utaanza kutoka national, mambo ya magari, mambo ya stage. Wala ambao wanaingia kwa hii stage yetu, kitu ya kwanza tunataka heshima. Makastoma wetu wale wanaingia hapa waheshimiwe, wasabiri salama. Kitu ingine, wale wenzetu wanajua wanakunywanga kidogo, hiyo tumekataa. Boigo igoro yingana ayabanyanyimbo ba Jesu ko base county ya Kisii samatuko ahidire. Sisi kama wanabiashara wa Kisii tukiona mnatuletea machesu hapa Kisii inatupea uoga sana. Paka watu hiyo siku wa Jesu walikuwa hapa wanatembea siku 2-3. Hata watu wako wanasafiri, magari zetu asikubeba watu, asikufanya kazi. Kitu tunasahitaji kama Kisii County ni heshima na kufanya mambo yawe sawa, ni watu viongozi kuheshimiana. Viongozi kuheshimiana ni mwingine kuheshimu matalaka ya mwingine. Bono niko bamubolire mugabana bwe county ya Kisii koenda gukora mirimo yayabuya. Sisi kama matatu sector tunaweza kusema hivi, kiongozi yetu, gavana wetu, president wetu, hao watu wasikane wawili wapate, sisi kama Kisii County tupate njia tunaweza kufanya maendeleo katika Kisii County. Lakini sio wengine watokea tauni wanataka madaraka ya
kupenya, alafu tukuje kuharibu Kisii County yetu. Pita na hii, huyu ni gavana anakaribia watu. Na ninaona tu anakimbia kila mahali. Vile alisema harali na harali. Kweli anakimbia, anaamuka, saa 12 ameamuka. Anajua ile miradi yote ameweka, anataka aone kama kila miradi alianzisha inaenda wapi. Tuseme sasa kama hawa viongozi hawa pikipiki alikuwa amewafungulia sako. Akakuja mambo ya matatu, amewafungulia sako. Hiyo ni kuinua matatu, ni kuinua sekta ya Probox. Kisii haina shida, tuko na amani. Hapa sio mahali watu wanapigana. Kutuma chesi Kisii sio kusaidia Kisii. Kisii wenyewe wanapendana. Kitu ninasema shida yenye imekuja hapa Kisii ni waongozi wenye tumechagua viongozi. Badala wapendane wako na shida na viongozi wengine sababu labda wifu sijui wanataka nini. Ngoripoti rigetaseni Candice TV ritariane Brighton Makori. Abamenyi korwa se wodi ya Bugekani chuwodi chietana ine ni golitkolia rero baba gutwara egeikaro igoro yoboteneneri bwa mache. Aya magega yensemo ya mache koleta omuchando anene asensemo ya Riotero Water Project asaba menye bensemeyo bataraba konyora amache asegikabono. Kulende niko baba kubeka emirobiri emikirano elinde kwene kimnakira oyo mongo tumekara macha yo ase oburungi muri kicho daipo nasanya no roboti ro abateneneri ba mache ali Riotero Water Project amuna bamenyi be ward ya Bugeka kubwaterana ni chigodi chietana ine niko banyara gutwara okomerana elio kobokia omuradi bwa mache oyo beire asegeke getambe utari gutumeka bakorawa nagati y'abateneneri ba mache be county ya Kisii. Ero tuacha igaso kuona igoro ya omurati yo se project ye nanga kira kolegendere ikiagera ibintu mbiro bigerete etali ko kolega asubia nabono chipai ino rakurose ministry was kurose county for some time now turabite konyora machi paka tukakumia ngi kiabeke mpaka abona tuangetu mukutano yoiga ocha ofisi omo MCA bona ofisa baitu na ne komiti bachiramo batore sirinki agarete alinde tuensto kwatanire na tiga amacha aya agendere goja story wotu anyole support was county government kora to village part rechiro mamsio ito na aramo na into na nategetikano mutanyora machese egwatie ya Bugeka asentire yemo yoko enekia obwasioku ase ogwakanira mache nigobono baroisirie omurobiri bwo gwakanira mache na paybill elio gwetanga no botutukanu kerokende bogocha ase gati yabo ngo kiagera rero no guchaka kupanga ne committee na consumers baito beresi bwa mangana barolenga bakana chipiri buna nyole ni time na kujakera bono twarosirie bill e paybill monda gutuma chibesa cyagende sa account street ne message yagenda se turesana ne chama yegere accountability ebe eri burungi ali chibe chitabe ngankole uchire kusango sirachi mono nye challenge yalenga so wakana oni gato abekire paybill era abege wakana chibe sa direct kusebengi ligere message yere na se treasurer yabali gramalist Chinga kiecho niko bona baganiri abamenyi benseme yo gwakana chisira elia kororo bya obotumeki bwa machaywe entwa consumers tuwakana chibiri chito chichoro NRS chiroro tuwakane egero muradi yogendere tunyakanyora mache neganeri tiga abantu wetu bacho on board wanchira no support umuradi yoiga asabali wakunywa mache sabarura magoso lyote usina madeni na kende tubwatire ninde tunyara kumukireria umuradi yoigo negento kende kyonse kyo korona obomo basweli batanga umocha ni ngufu wekatokole binto kubwatirana eliega tunyara usikomusi muntu omutakonya komenta nayo nige komiti ya Rieira yogo chikororo byobokoreri gochia asa abantu bonsi tubwate umubango bwo kubikira abantu bali batanyora mache na baro banyora eliegere tukaba abantu bose amache kira muna tumeta mache no bugimo amache wika abekere nyumba eliegere nitoranya konya abantu boito na nitoranya kantu bwata magendo wetera se aya twakwanire buna meeting twabwate nonya abantu baitu ba consumers balenga bake wetera twakwane na twabwatane ne county yetu uchikotoro ikara sabune committee toro tote magosa twanya anyare ko bakurmaega iga tonyare ko ziba manganalie marumo maria twanyare gwetara ikerania ligere kero montanyora mache andanyora mache sting chitake
bali bonse babwata mang'ana y'omupango unabono bagokorera into tuguruka vandalism bose bakobeka chi connection kitatakiria saa maji batige kiagara mbara bwatwe ubwatikana amachiko ya maji. Inkoripoteria egetaseni kia Ndizi TV korwa ase chia bisicho mu MCA bwe ward ya Bogeka yugotoka ebunge ya Kitutu Chache South Amayia County ya Kisii elietalia Nedipon Asanya abatami b'ekisegi korwa sorogongo rwa Gusii ase ntundende niko babere bagwesoke bene nabaigoko bolia eserikali ko bainyora nabaigoko bakana okwana nigo baba kweneke na babere bagosonsoro kungusanana okukwabere go kweneki wagati yabo asibatwalire okwigwana muri kitonde mo Steven nabakagotarira Chinsa mecho abaigoko twaliganiria orobotiro kubwatia gati y'abatami b'ekisegi cyarengera n'amangana siasa yo mwaka bw'ekiri bwibere na isano na ibere imense ya Kenya kurwa sorongo rwa Gusii nibo bagendere n'ebikaro by'abakwenekya buna omuroberi wa marieta bokoba amo bosio bokurwanira eganga yo konyara kwa bagwakanwa mone serikali kumusana konde gwensi nkolio. Mimi vile nasimamia hii network ya Nyanza Western Caucus IDPs, kulikuwa na marumbano kidogo, na fikiri leo wale maofisa walitumwa na serikali kuja kutuweka pamoja tumalize ile marumbano. Tumemaliza. Vile tumemaliza, hakuna shida yoyote kwa mwananchi yoyote yule aliadirika ataweza sema ati hatuko pamoja. Usirete maneno tena katikati uanze kutufuruga. Tuendeze hiki kipindi mpaka watu walipwe. Tumekubaliana kwa mmoja kwa sababu mmoja wetu alikuwa anafikiria majina ya watu wake yatakuwa yameachwa nje, na hiyo ndio maana sana tulikuwa tunakutana na tumetatua hiyo shida zote, mambo ya majina, mambo ya watu wake na watu wa kila mtu washapatanishwa pamoja ili watu wetu kama Kisii tufurahie pamoja, sio wakati wengine wanafurahia wengine wakilia. Tumekubaliana kwa umoja kwamba yale matatizo yote yametupiliwa mbali, kama ni mambo ya koti imetolewa na kila kitu kimekuwa swali. Kibagosanga kurwa somo cy'obosongo nigo banyareko abakobori abana siasa kurwa sorongo rwa Gusii kunyara gweso kina kwenekya buna bali bonse banyarete ko abagoturubanigu nekisegi cya kiseza cyo mwaka w'ekiri wibere na isano na ibere kurwa sorongo rwa Gusii banyareko abagwakanwa ne serikali. Jambo lingine ni kwamba wakati wengine wanavyosaidia sehemu zao hatuchui wale wachumbe ambao tuliowachagua nyinyi mko wapi. Tunadhani kwamba hili jambo mtalichukulia kwa uzito zaidi na kwa undani. Tunaomba kwa heshima yenu, mnapokaa kule bungeni hakikisha kwamba na hao wa Kisii pia wanatambulika kule bungeni. Sasa tutaanza hii safari tukiwa pamoja kuanzia sasa na kuendelea mpaka watu wetu walipwe. Tumekuja kusuluhisha haya mambo kuhusiana na mwenzetu ambaye alikuwa analalama kwamba majina yake bado hayachachukuliwa, lakini leo tumemaliza hilo jambo, tutaenda kuangalia. Cha pili, nataka kuwaomba ndugu waheshimiwa wachumbe wote kutoka Nyamira, Kisii, wote waungane ili wasaidia wa Kisii ambao wametaafika kwa miaka mingi sana. Kwa reporteria Ndizi TV, Retariane Ndemo Steven. Magega yegetaseni kia Ndizi TV komurekera igoro yo kubura ko burendi ase chiro ya kebirigo wanonigo mu bunge OS Mugrango Steve Mugaka bereka wesoke bene nabo igoko gikelia egekorikyo ase aboljo mu waziri bo burendi weme kiture kindiki kweneke bunango tinyare oburendi ase county ya Nyamira chingake chobo igo mu county commissioner Honest Masiata kurase county yo ningabaka wesoke bene nabo igoko kweneke bunababere bagutinya oborendi nabo igogo chakya obotuki ase Chinsa mecho muri kito job maangi norobotero asenchira iyo bwagale menyibe chiro ya kebirigo nigo babere bakwemurunganeria okoboro ko borendi ase chiro eyo. It is very funny kiara kebirigo abaskali distance here, it is around 300 meters masasia wakwa abaskali balensa ase buying center.
Twego ikakabere lakini abasikali barwekera kwa kesi me bagocha bacheke mambi security aro nebolete. Ase TV ya Ndizi TV yabete kumulekera agekoro ekemo ase omunchireria oyomo abetega kuiberwa. Toraire tukaigwa masasi gakorutwa. Amasasi yage tusanana ya butuku. Abuno abantu bayigwerete ngamasasi ngajyali. Oyo bwango mono bwesokia n'omubunge West Mugirango Steven Mugaka asasabire onde bwensi obwate obumanyi igore bikole ebyo bwesokia elinde bakonya abanyanyimbo bakora obutuki elinde kubwata abakagerwa abwo. Majangili yameteka advantage na kushambulia wafanyabiashara hasa katika soko ya Kerubo, na pia nataka kuomba wananchi wetu, tafadhalini tusaidie polisi na information inayohusu yoyote ambaye anahusika na upangaji, uandalizi na utekelezaji wa haya uhalifu ili kwamba mkono wa sheria uweze kunyooshwa. Ensemo yende nigasabira abanyanyimbo okora obulendi bwabo asoboikeranu elinde gokonya gokiania obukebago asichirio Kerubo. Ninaomba wasimamizi wa security yetu wajaribu waimarishe hiyo security. Boigo niga musabire umuwaziri w'obulendi bwaime Professor Kithure Kindiki kuira egechambukiro kya bwango elinde kweneke buna bamenyi bensemeyo nkonyora bali obulendi boisaine, na nitatekeleza wajibu wangu wa kuhamasisha security organs kuanzia waziri, kamati ya bunge inayosimamia security pamoja na county commissioner wetu mpya ili kuwa hivi vitendo viweze kumalizika haraka iwezekanavyo. Ensemu mu county commissioner Onesmus Chata nate bamba begete meroberio eisaine elinde kweneke bunanko bwata bali abakagerwa bobusalia obwo na kubairera egechambukerio elinda bamenyi bechira Kerubo bachikonyora obulendi boisaine. Already we are having a security team that is already on the ground. We want to get the bottom of that matter. Because of those are isolated cases, and we want to find out exactly what was happening between Friday, Saturday, and Sunday. So it won't take long. We'll get to the bottom of this matter. Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Mwanchi umurigereria kurwa soroboti ururwaye Job Maangi kurase county ya Nyamira na togwikira omoeli obwa mangana maya asebire biga kulendegenda kutubwati asensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na biga asensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakatonya wetera www.ndizitv.net maiga kamera soko ene kibina ebicha na bayigelio giri gwikira sole asenchira ya bene na repetonira mukira tobe tukubwatanira Joshua Auta asensemo chibiorkelio na ncheria ne Fridah Kerubo toskato nyegera ngwiranture asege keke Kerubo sio elinde tumiana Dr. Kena Moses tobe tugusanga amange.